Gospodin Bojan Bosilčić i ove godine ponovo u Subotici iz Kanade i to pravo u žiri. Tako da još ovog puta, petak, ne možemo da govorimo o tome kako će biti sa nagradama, ali možemo recimo uopšteno da kažemo kakva je ponuda na ovogodišnjem festivalu filmskom u Subotici. No, pre svega, Bojane, dobrodošao. Evo, posle godinu dana ponovo, šta se menjalo u Subotici za ovih godinu dana? Šta primećuješ? Juregelt Outmare, dobro jutro gledalcima kanala 23. Pa evo, ti reče godinu dana, nije čak ni godinu dana, proteklo je samo 9 mjeseci. Mm-hmm. Od našeg zadnjeg susreta ovde. Da, to je bilo neka jesen već. Da, to je bilo negde u oktobru. Mm-hmm. Prije toga trebalo mi je 9 godina da dođemo ovde u Suboticu, a evo sada u roku od 9 mjeseci 2 puta, znači 10 puta kraći vremenski period napredujem. Mm-hmm. Bio si svojevremeno u Sarajevu jedan od najpoznatijih filmskih kritičara, pisao o filmovima i onda zbog poznatih događanja morao si to da napustiš Sarajevo, ali ne i pisanje o filmovima. Otišao si u Kanadu, živiš u Montrealu, ako se ne varam. Ne, u Ottawi. U Ottawi, da, to je glavni grad Kanade. Da. Kanade. Dakle, i tamo si nastavio. Prošle godine si prezentirao ovde jednu knjigu o kanadskom filmu, odnosno o osvajačima nagrada Oscara, je li tako? Upravo, to je bila knjiga Ti divni sanjari, koja je promovisana na sajmu knjiga, međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, a nakon toga i ovde u Gradskoj biblioteci u Subotici i imali smo ovde baš razgovoru u vezi toga. Ovoga puta postoji nova knjiga, ali ima i dva povoda. Prvo što sam član međunarodnog žirija 19. festivala evropskog filma, a drugo moja nova knjiga. Mm-hmm. Neko će se pitati zašto u kratkom periodu od 9 mjeseci 2 knjige, u stvari tako se to sve dogodilo. Jer ova knjiga je kolekcija, zbirka mojih filmskih kritika objavljenih u vancouverskim novinama, magazinu Kišobran, koje sebe zovu najzapadnije srpske novine. Prethodna knjiga Ti divni sanjari zaista imala veliki publicitet, veliki odjek u Kanadi, u kanadskim medijima, iako je bila napisana na srpskom jeziku, s obzirom da je to bila jedna, i još uvijek je jedna jedina knjiga o najvišim kanadskim filmskim nagradama, takozvanim Genie Awards ili na francuskom Le Prix Genie, koja u stvari uokviruje jedno 30-godišnje razdoblje u dodeljivanju ovih nagrada. Ja sam ovu knjigu svoju prezentovao sada prošlog marta i upravo na 32. dodjeli tih nagrada i najpoznatiji kanadski filmski autori su pogledali knjigu, naravno nisu mogli da razumiju direktno o čemu se to radi, ali su mogli da vide iz fotografija, iz liste pobjednika koja je isto bila napisana na engleskom i veoma su snažno podržali da se ta knjiga objavi i prevede na engleskom. Sada, kada se budem vratio nazad u Ottawu, na tome ću da radim na pripremama da se ta knjiga prevede i objavi i na engleski jezik. Mm. Kanadski film tu i tamo zaluta ovde u naše krajeve, međutim ima vrlo interesantnih ostvarenja i čini mi se da se on, koliko ja to pratim, bitno razlikuje od američkog filma. Da, kanadski film je sušta suprotnost Hollywoodu. Hollywoodski filmovi su okrenuti samo prema toj komercijalnosti. To su ovi veliki blockbusteri u kojima prevladavaju specijalni efekti. I u stvari specijalni efekti, taj CGI, kako se computer generated images, su stvari postali sada razlog za snimanje filmova, a ne da budu kao sredstvo za izražavanje autorskih ideja. Nadmeću se prosto ko će više, ko će brutalnije, tako da kažem. To i hollywoodski studiji mogu sebi da dopuste, pošto imaju veliki novac, znači ulože veliki novac da bi dobili još veći. To su slučaj praktično fabrike novca putem filma. Da, to je biznis, to je big biznis. Što se tiče kanadske kinematografije, ona je potpuno drugačija zato što
prevashodno budžeti su limitirani. To su niskobudžetska ostvarenja i u takvim okolnostima autori pokušavaju da budu provokativni, da zainteresuju gledalce sa svojom pričom kako bi privukli pažnju. S tim u vezi, ja sam već nešto govorio o tome za vrijeme festivala. Za mene je kanadski film po tom svom konceptu, jer to je autorski film, u stvari evropski film na sjevernoameričkom kontinentu. Znači, i tu ima neka... Tako sam i mislio. I tu ima neka tajna veza između evropskog filma i festivala i kanadskog filma i činjenica da sam došao iz Kanade. Dakle, Kanada se nije toliko amerikanizovala, tako da kažem, što se filma tiče, kao što je, recimo, SAD. Ne, nije se amerikanizovala iz jednostavnog razloga što i kanadska kinematografija nema dovoljno para, ali mogu da vam kažem da je Kanada sjeverno od Hollywooda, ali amerikanizacija je tamo isto, ja već tamo živim u toku, kao što vidim i svugde u svijetu. Kako stoji situacija ovako generalno, da uzmemo, ne smeš da govoriš o pojedinačnim filmovima, pošto si član žirija, to ćeš reći svoje mišljenje naravno tamo. Kako stoji generalno situacija sa ovogodišnjom ponudom ovde na festivalu? Da, pa bio je to jedan program, jedna selekcija vrlo zanimljivih filmova, odvažnih, koji su prezentovali različite autorske vizije. Inače, znate što se tiče ovih dodjela nagrada, i biti član žirija u tom smislu da odlučiš ko će dobiti nagradu, tako da to nije ni malo lak ni posao, ni obaveza, ni privilegija, jer kako vrednovati umjetnost, kako izabrati nešto što je najbolje, koji su tu kriterijima, pogotovo što se radi o, kao što sam rekao, o filmovima koji su različitih tema, jel tako? I različitih tih vizija reditelja i različitih postupaka u produciranju tog filma. Tako da je u pitanju jedan isti produkt, da svako ima zadatak, da dobije jedan isti zadatak sa istim, na primjer, sa istim budžetom, pa bi čovjek mogao da kaže, hajde da vidimo ko je zaista najbolji od tih reditelja. Ali to su različiti filmovi, različitih žanrova, tako da je zaista vrlo teško odlučivati o tome. Drugim rečima, svaki član žirija ima metar koji je različite dužine. Da, upravo tako. Jedan, ne znam sad već ko, ali čini mi se da je ovdje na Palićkom festivalu jedan režiser rekao, koji je dobio nagradu, da, pa evo sad sam imao nekog prijatelja u žiriju i dobio sam nagradu. Ako nemaš prijatelja u žiriju, nikom ništa. Ja mislim da se on to šalio. Ipak mi, članovi žirija, mi ozbiljno razmatramo sve te filmove, razgovaramo o njima i to je bilo malo šala. Možda je on imao prijatelja, ne znam. No, kakva je ponuda ove godine? Pa dobro, bili su filmovi iz različitih evropskih zemalja, međutim, kao što rekoh, njih vezuje jedno zajedničko, a to je ta jedinstveni autorski pristup. Oni su provokativni, odvažni, nastoje da zainteresuju gledalce i da upute poruku, i to je ono što ih čini potpuno suprotnim od Hollywooda. Ja mislim da taj evropski film treba njegovati i nastaviti u tom pravcu, da i u Evropi ne dođe do hollywoodizacije. Da. Na Budimpeštanskoj televiziji konstatovali su da je Palićki festival, kako oni kažu, ovdje u južnim krajevima, u ovom regionu, jedan od najbitnijih, najvažnijih. Da, pa evo, ja sam, kada sam došao ovdje u Suboticu, kada sam izašao iz onog Sarajevskog ratnog pakla, znači 1990, godinu dana nakon mog dolaska, ja sam ovdje predstavio, to je bio treći festival, tad se zvao Međunarodni filmski festival Paliću, promovio sam moju knjigu Oskar je kriv za sve, Mala prodavnica snova, koja je u stvari bila, ta knjiga je bila zbirka mojih filmskih kritika, ali napisanih u sarajevskim medijima, tamo negdje od sredine 80-ih pa do izbijanja rata. I sjećam se, taj festival u to doba nije bio profilisan. On je bio neka sinteza, znači, evropskog tog filma, nezavisnog filma i hollywoodske produkcije. Međutim, vidim sada i ja mislim da je to dobro. Taj festivalski koncept je profilisan. Sada je to festival evropskog filma, što je po meni vrlo adekvatno, jer Palić je
srpska kapija Evrope i svi evropski putevi vode ka Paliću. Znači, ovo je pravo mjesto da se prezentuju evropski filmovi. Šta ima u evropskom dvorištu, je li tako? Da, upravo to. Evo pa imaš tu i nekoliko slika, kad već spominješ Oskara, da pogledamo i ilustracije malo radi. Gde je ovo napravljeno? To je napravljeno u Hollywoodu kada sam bio na dodjeli Oskara, kada sam bio mlađi. To je bilo 1997. godine. Aha. Ima tu dosta slika i sa dodjeli Oskara, a također i to je James Cameron. Reditelj Titanika, a čovjek koji nas je slika u stvari je producent tog filma, to sam tek poslije saznao. Anthony Minghella, koji je reditelj Engleskog pacijenta, ovo je najpoznatiji kanadski filmski reditelj Atom Egoyan, koji drži moju prethodnu knjigu o kanadskom filmu Severno od Hollywooda. Atom Egoyan i ja zajedno na jednoj dodjeli Oscara, to je bivši kanadski premijer, predsjednik vlade Jean Chrétien, to sam bio na jednom prijemu. Ovo je Arthur Hiller, reditelj, znate ono filma Ljubavna priča, koji je bio predsjednik, u to doba je bio predsjednik Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka, koja je dodjeljuje Oscare. Tu još ima i druge aute, Jan Pinkava, koji je dobio Oscara za najbolji animirani film, Denis Arcand, jedan od najeminentnijih kanadskih filmskih reditelja, François Girard. Ove slike su već, sad se sjećam, sa 19. dodjele Genija. Znači, sad pogledajte koliko je već vremena prošlo, sad je već održana 32. To je ove slike koje ste sada vidjeli su, znači, ima tu mnogo toga, znači ne posustaješ ni po koju cenu, film i samo film. Da, film je moja pasija i profesija i zbog toga mi je drago da je ova knjiga objavljena u izdanju, i ova knjiga objavljena u izdanju izdavačke kuće, renomirane izdavačke kuće Stubovi kulture iz Beograda. Teška su vremena za kulturu, teška su vremena i za vaštvo, ali evo, vidite čudo, ja u 9 mjeseci objavih 2 knjige. Ovo inače 7. po redu moja knjiga, koju sam napisao, sve su posvećene filmu, i ono što je zanimljivo, ovu knjigu su zapravo inicirali čitaoci Kišobrana, koji su stali u uredništvu veoma pohvalna pisma o mojim kritikama, i to je uredništvo na neki način naglo da mi predloži da to sve sintetiziramo u jednoj knjizi. Ja sam knjizi dao naziv Moderna vremena, zato što ove filmske kritike imaju veću formu nego što prikazuju jedan film. Ove filmske, kroz izbor filmova koje sam prikazivao, ja sam u stvari pokušao da dam sliku savremenog čovječanstva, jer film je ogledalo stvarnosti. I filmovi prikazuju sve ono što nas okružuje i što nam se dešava. I izabirajući određenu takvu vrstu filmova, ja sam kroz te filmske kritike i kroz te filmove u stvari prikazao i dao jednu sliku savremenog čovječanstva, koju vidite šta se sve dešava, jel, ti mnogi nametnuti nezavršeni ratovi, ekonomska recesija, erozija, tema ima ekološke katastrofe, erozija moralnih vrijednosti, isto vrlo važno, to je ta jedna ekspanzija ovih društvenih medija, ovih social network, koji su demokratizovali komunikaciju, ali su oduzeli onu prirodnu, onu iskrenu ljudskost, ljudsku povezanost. Ljudi više ne znaju da kontaktiraju. Ja gledam u Kanadi, svi sa sobom nose one male Blackberry, tako da niko ni sa kim ne kontaktira, nego sve se svodi na tekstiranje, na twitterovanje, tako da nema više one neposredne ljudske komunikacije. Možda će buduće se intervju voditi tako što ćemo jednom drugom slati poruke. Sasvim izvesno da tehnika oduzima neke tradicije. Upravo, a sjećate se onog čuvenog filma Charlie Chaplina Moderna vremena, koji govori u toj dehumanizirajućem karakteru ere mašina, o toj jednoj nepodnošljivoj tjeskobi življenja, i zbog toga sam metaforično ovoj mojoj novoj knjizi dao naziv Moderna vremena. Knjiga ima ukupno 470 strana, podijeljena je u 22 poglavlja, i svake od tih poglavlja
u stvari nosi ime jednog od filmova iz bogate istorije pokretnih slika. To je na neki način bio moj omaž 115-godišnjoj istoriji filma. Šta te čeka kad se vratiš u Kanadu? Pa evo, isto kao i prije, znači od utorka, što mi kažemo u Kanadi, switch to normal, znači povratak na normalno, nastavljam dalje da pišem filmske kritike i kao što sam vam rekao, ono što je sad vrlo važno je da tu moju prethodnu knjigu koju smo ovdje, nisam je sada sa sobom donio, ali smo je predstavili, da sada tu knjigu prevedem na engleski jezik, jer tu ću morati da izvršim neke određene dopune izmjene, jer umeđu vremenu je bila jedna dodjela nagrada i tako dalje, ali to je za mene izazov, što kažu tamo challenge, i ja se nadam da ću uspjeti da to realizujem. Hvala ti lepo na učešću u emisiji, uspješan rad u žiriju, pa vidjet ćemo kakav je rezultat. Da, hvala i vama što ste me pozvali. Ko zna, možda će sada vremenski moj period do novog susreta biti još kraći. Biće nam drago. Što se opet vremena tiče, ovaj festival će proteći zaista ovako u lepom izdanju. Možda tu negde da vas zahvati pljusak negde sa subote na nedelju, to meteorolozi predviđaju, ali obično za filmski festival je znalo da pljusne kiša, bio si tu, pa možda se i sećaš nekih takvih vremena. Da, pa evo, festival praktično završava danas, tako da nas je vreme poslužilo i to mi je drago jer se gledalci mogli, znači, da ugodno posmatraju te filmove. Hvala lepo, Bojan Bosiljčić, član žirija ovogodišnjeg filmskog festivala na Paliću.